Dobrodošli na 12. skupštinu opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije Čukarica. Pozdravljam sve prisutne, posebno mi je zadovoljstvo da pozdravim predsjednika gradskog odbora DSS-a gospodina Uroša Jankovića i potpredsjednika izvršnog odbora DSS-a gospodina Sašu Petronijevića. Također pozdravljam i sve prisutne skupštinare, jer dok ne izaberemo novi opštinski odbor, mi smo svi skupštinari. Za današnju skupštinu predlažem sljedeći dnevni red. 1. Izbor članova radnog predsjedništva. 2. Izveštaj o radu gradskog opštinskog ogranka DSS Čukarica između dve skupštine. 3. Izbor članova izborne komisije. 4. Izbor 15 članova gradskog opštinskog odbora DSS Čukarica. Ovdje napominjem da imamo 19 kandidata, znači imate demokratsko pravo da izaberete 15 od 19. Želim da naglasim da svih 19 kandidata apsolutno zaslužuju da budu članovi opštinskog odbora i onih 4 koji ne budu prošli. Molim ih da ne bace koplju u trnje, molim ih da nastavi dalje vredni rad, jer po statutu naše stranke posle 2 do 3 meseca mi možemo da kooptiramo 20% članova. Tako da ovaj broj otprilike pokriva to. I 5. Proglašenje rezultata glasanja. Da li neko ima neku primedbu na ovaj dnevni red? Hvala. Prelazimo na izbor članova radnog predsjedništva. Predlažem za članove radnog predsjedništva gospodina Radović Sašu i gospodina Živanović Dragana. Da li je neko od prisutnih od skupštinara ili nešto protiv? I treba nam i treći skupštinar. Izvolite. Pa imajući u vidu da si upravo ti kroz ovo teško vreme vodio uspešno opštinski odbor, najprirodnije je da ti budeš predsjedavajući radnog predsjedništva, tako da imenju, odnosno tebe kandidujemo za tu poziciju. Hvala, ja to prihvatam. Imali smo neko protiv toga nešto? Nema, hvala lepo. Pokušat ću da budem krajnje kratak i koncizan, ali pošto ću morati da se držim kronologije, iskoristit ću pravo da pročitam praktično sve što je se dešavalo od kada smo postavljeni kao opštinski odbor, odlukom izvršnog odbora, pa do sada. Izvršni rad opštinskog odbora Čukarica. Odlukom izvršnog odbora DSS od 30.7.2015. godine postavljen je privremeni opštinski odbor DSS Čukarica. Ovo se desilo posle raspuštanja opštinskog odbora zbog kršenja niza statutarnih normi i rada u suprotnosti sa programom i interesima DSS, a članovi odbora su i inače bili jezgro fantomske organizacije pod imenom Samostalni DSS. Pri ulasku u prostorije opštinskog odbora konstatovali smo da je odnešena kompletna dokumentacija članstva, tako da smo odmah bili primorani da izvršimo kompletnu reviziju članstva, što je u tom trenutku bio izuzetno težak posao. Paralelno sa revizijom, kroz redovan rad odbora učlanjeno je više od 100 novih članova. Već u jesen 2015. godine ušli smo u kontakte sa Dverima, no morali smo da pričekamo do kasne jeseni da se formira njihov odbor na Čukarici kako bi mogli da pristupimo pregovorima o zajedničkoj listi na lokalu. Na sastanku koji su vodili predsjednici gradskih odbora gospodin Uroš Janković i gospodin Srđan Nogo, na kome su bili i prisutni opštinski odbori DSS-a i Dveri, postignut je dogovor o zajedničkom nastupanju na Čukarici i jednoj listi čiji je nosilac bio predsjednik gradskog odbora DSS gospodin Uroš Janković. Lista je imala naziv za Čukaricu koja raste Uroš Janković. Formiran je zajednički izborni štab sa snažnom dinamikom konstruktivnih sastanaka. Početkom marta prošle godine zatražili smo i dobili sudske overitelje i tada počinje mukotrpna i plodonosna borba za ispunjenje kvota traženih potpisa za parlamentarne izbore, gde je skupljeno skoro 600 validnih glasova i preko 1400 potpisa za listu na lokalnim izborima. Sve zakonske norme su na vreme ispunjene i daleko prevaziđene. Svoj rad je svakako, ovaj rad je svakako u povratnoj sprezi uticao na homogenizaciju članstva i konsolidaciju kapaciteta odbora. Od tada se osjeća ponovo atmosfera bratstva i snage u ovom odboru. Svakako da je veliki doprinos ovome dala i angažovanost članova Dveri. Paralelno sa predajom lista u Republici i na lokalu ušlo se u snažnu predizbornu kampanju. Svakodnevno do 24. aprila izborni štab je organizovao akcije u svim delovima
razuđene opštine Čukarica. Deljeni su leci na štandovima i u više navrata podeljeno je preko 90.000 letaka. Mnoštvo ostalo propagandnog materijala. Specifično su bili i transparenti, ne u NATO, dužine 30 metara, koji je razvučen na pasareli kroz oduševljenje i truvljenje vozača. Organizovana je zapažena tribina u Železniku u prisustvu stotinjak ljudi. Naše štandove je u više navrata posetila i tadašnja predsjednica Sanda Rašković-Ivić, predsjednik gradskog odbora gospodin Miloš Janković, koji je potpredsjednik izvršnog odbora DSS gospodin Saša Petronijević. Zadnjih 15 dana pred izbore svakodnevno je organizovano 5 do 6 štandova. Vrhunac kampanje bilo je i priprema i slanje interpersonalnog pisma nosioca liste gotovo svakom domu na Čukarici. U ovoj višednevnoj akciji gotovo svih članova DSS i Dveri odbor je bio aktivan 24 sata dnevno. Pred izbore predate su i zajedničke liste kontrolora i 100% pokrivena sva izborna mesta. U superviziji samih kontrolora, nažalost, pored revnosnih bilo je i nezainteresovanih kontrolora i uz permanentnu reviziju i umasovljenje članstva treba će nam i stalna edukacija i profilacija kontrolora kao neophodnog uslova kontrole i transparentnosti izbornog postupka. Izborne aktivnosti završene su simpatičnim hepenizima u Požeškoj ulici i porodičnom druženju kod Miloševog konaka. Rezultat izbora od 24. aprila bio je daleko iznad prosječnih rezultata kako na republičkoj, tako i na lokalnoj listi. Na republici imali smo 7,4%, a na lokalu čak 9,25%. Ovaj procenat na lokalu apsolutno je najbolji u Srbiji. Obzirom na broj i apsolutno i relativno. Ovaj procenat na lokalu apsolutno je najbolji u Srbiji, obzirom na broj i procenat glasača koji su glasali za DSS, sa zadovoljstvom primećujemo da je ovaj odbor dao lavovski doprinos i opstanku i ponovnom ulasku DSS u parlament. Na opštinskom nivou imamo 4 odbornika na zajedničkoj listi i predstavljamo deo opozicije u opštini. Na kraju, predstoji nam po formiranju novog opštinskog odbora ozbiljna borba na predstojećim izborima. Zahvaljujući glavnom odboru od 24.12.2016. održanu u Sava centru imamo jasniju situaciju i našeg kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima, doktora Aleksandra Popovića, potpredsjednika stranke. Takođe i gospodin Miloš Jovanović preuzeo ulogu vršioca dužnosti predsjednika stranke do Velike skupštine stranke koja nam predstoji u neposrednoj budućnosti. Svakako da sve ovo nama, koji smo nosioci ideje i nacionalnog i demokratskog i predstavnici građanske desnice, olakšava i trasira put za budućnost. Sada bih još par reči rekao. Ovaj odbor, kao što znate, kakva je situacija kompletno u zemlji, u kakvoj su dubiozi manje više svi odbori, ne samo naše stranke, nego kompletno u politici, predstoji jedna teška borba za održivo funkcionisanje odbora. Pri tome mislim na finansijsku situaciju. Znači, taktično smatram da mi ovde moramo tako da se organizujemo, da kompletno pokrivamo sve režijske troškove kako bi ostali u ovim divnim prostorijama i mogli da normalno radimo sa građanstvom. To neće biti ni malo lak posao. Imamo već veliki deo dubioze i dugova. Deo ćemo pokušati da nam se produže rokovi plaćanja, a za deo ćemo morati zaista da se potpuno sami organizujemo i da to sve izvršimo, da budemo revnosni i vredni građani ove zemlje. Drugo, danas prilikom izbora zamolio bih i verifikacijnu komisiju i sve članove da, obzirom na sadašnje vreme, praktično svi upišu podatke, e-mail adrese, a predlažem i novom budućem opštinskom odboru da se uvede jedna ili više Viber grupa, kako bi bila ta komunikacija što je moguće lakša i što je moguće brža u skladu sa savremenim trendom. Živeo opštinski odbor Demokratske stranke Srbije Čukarica, živela stranka i živela Srbija. Sada vas pozivam na jedno malo druženje ovde, dok se verifikacijna komisija i ostali ne pripreme, a ima još nešto sam zaboravio. Znači, izbor članova izborne komisije.
predlažem sledeće članove izborne komisije. Gospodina Dragana Milovića, gospođicu Marinu Jović i gospodina Bosančića Aleksandra. Ima li neko nešto protiv? Hvala. Konstatujem da je sve prihvaćeno, sve teče po redu. Hvala vam lepo.